Mahebero sahluko 10 kusuka verse 1 kuya ku 10. Ngithemba ngalelinye ilanga siyawufunza sonke lesahluko, kepha kukhona lengifisa ukuphawula nje, ngeke sikhulume ngayo lendzaba, kepha ngifisa ukuphawula naku bese ke sengishwambakanya umlayeto lotaba longeke ube mtse kangako. Mahebero 10 verse 1 to 10. Umthetho usitfunti setintfo letinhle letitawufika kude simo lekungiso sibili saletintfo. Ngemihlatshelo yawo lenikelwa iminyaka ngeminyaka, lo mthetho ungeke ubende baphelele labo labakhontako. Yes, lo mthetho ungeke ubende baphelele labo labakhontako. Ngalama emagama, noma bantfu bebangawulandzela kanganani umtsetfo bewude emandla ekubanika inkululeko, but umtsetfo ufaka luvalo nekwesaba. Ngabekisa nje ngekuthi ake sithi uyahamba sewubona liphoyisa utigcokele umntwana nebantfu usemsebentini, awukagangi ngalutho, but nje lokho siliphoyisa kukhona lokho bese kubangaza ukuthi engabe ufunani. Angikhulumi ke lingene ekhaya kakho noma ekhaya kini, lo ngena kwalo nje awukagangi ngalutho, but awuva ngazuthi ye kwangena liphoyisa kusho ukuthi namhlanje ngivikelekile, ngidawulala kamnanzi. So umthetho noma ungawufeza kanganani ukusho nelivalo, kuthi engabe ngente kona yini, engabe ngente kahle yini. So le minikelo yonke beyinaleyo nshwana yekuthi ngiletha lo mhlatshelo lo mnikelo nje kunetinto letingakendeki kahle, usala unelivalo. Yes, verse 2. Kube labo labakhonta uNkulunkulu bebahlanjululwa ngemthetho etonweni kube kanye, ngabe imihlatshelo siyayekelwa kwentiwa, futhi bebangeke baphindze bative banelicala lekona. Yes, 3. Kodwa ngale mihlatshelo bantfu bakhunjutwa ngetono tabo iminyaka ngeminyaka, ngobe kungeke kwenteke kutsi ingati yetinkunzi neyetimbuti itisuse tona. Yes, ngoba ngeke kwenteke ingati yetinkunzi neyetimbuti itisuse tona, ngeke kwenteke. Into lenkulu lokuliwa nayo bathandekayo akusiwo emashwa. Into lenkulu legcina umuntu sebamuhumshela ukuthi unelishwa, kunesithunzi lesimnyama, indzaba yesono. Indzaba yesono. So but Sathane uyatsanza kucamouflage, achamuke alithundi, achamuke angigogo omkhulu longalotjolwanga, bese kuthiwa wena mawungachithela letinkomo tagogo omkhulu tinto takho tawuchacheka. Awucabange kulokunye usengacethe kwayena lo wakho, but sekufuna ukhokhe izikwelede zagogo omkhulu. So lo mubi uyatsanza kucamouflage abazalwane, athi naku lokutakusebentela nawe ufake onke emandla akho uthi cha sewubambe kona ke nyalo, but as long uNkulunkulu athi lento ayisebenzi
Livi leli liyaphila bazalwane. Mangabe nje solo it is written ukuthi ingadi yetimbuti neyetinkomo ayisebenzi, it will never work. It will never work. Noma ungaya kusiphi sangoma noma yiphi inyanga, it will never work. It will never work. It's interesting mawuhlala phasi ulalela abantu bakutshela istory letendiwa inyanga uze uve ngazuthi hey kuthi Jesu emandla akhe anje umuntu acocele ukuthi egangeni kwakhe vele bekumsebentela kumshintshe emaphoyisa aphelele lapha nje aphele makathi ayachamuka ayangena bese sewuyashintsha ngandlela lokumshintsha ngayo letinto labamgada ngayo kushintshe emaphoyisa bese akhuluma lolunye lwimi ayadideka abuyele emuva but still noma ngabuka ngaze kunemandla kwetinyanga it never works. It never works. Kwasho Sathane wathi kuyasebenza bokwathi akusebenzi ibambake ngoba phela kuthiwa Sathane ngumcambi manga. Sathane ngumcambi manga. Sathane ngumcambi manga. Lo mnye umntwana abantu bathi wathola ilift wagibela imoto ebusuku wagibela kwathi makusa kwangikhani ehle emotweni wehla etulo emathuneni kumbeke emathuneni tibuni tiphelile bekumhudla laphansi. So ungeva wena ngathi you are moving from one level to another kanti khona into lephelako la ndleleni. Khona into lephelako la ndleleni. So as long ungisathane lothe tinhlanhla utatithola lithundi litawuhamba ngemanga. Ngemanga lento seya expire le. Lizulu each time kusetshenziswa kuvele kuphuphe because it could never deal with the main problem. So lokuthi kuphike kwentiwa uve ngazi ukuthi ukwendile lamhla nakusasa kufuna uyokwenda ulothi vese kwaphupha lethu ilothi kwa expire. Yes kungako ke uverse bando yo 5 Kungako nje Jesu naketa lapha emhlabeni wathi umhlatshelo neminikelo awunandzaba nayo kodwa ungilungiselele umtimba. Yes. Awujajuliswanga yiminikelo yekushiswa neminikelo yetono. Ngase ngithi naku ngilapha ngitekwenda intsamvo yakho Nkulunkulu njengoba kubhaliwe ngami emculweni. Kwekuqala uthi awuyifunanga imihlatshelo neminikelo njengeminikelo yekushiswa neminikelo yetono futhi awujajuliswanga ngiyo noko yonke leminikelo inikelwa ngewemthetho. Leminikelo inikelwa ngekwemithetho hayi ngekwentsando yaNkulunkulu. It's the demand of the law. Ngiyacabanga ukuthi ake ngithi usebuholini sekufuna udiscipline umntwana wakho kumbe umntala ekhaya. Kudiscipline umntwana wakho uye ungazuba ukuthi yabe ngizolonke ufuna ngaze ngakuthola umshaye uve ujabula aze yakuthola lapha cha uhlumthi tswa uhlale ubukele. Nalandleleni engcezeni ngikubula lamaphoyisa la angibophe ahleka bathi hayi umfundisi hayi ngiyakhumbula bani usemhlanganweni osifundisa ushona kunanako na ngiyabhadala lapha kuba wazi ucabanga ukuthi hawu siyatana nalomuntu wenkosi kuzothi ngisinzile. So but lo muntu uyakwati uyakuthanza but ngile demand yemthetho lelethi bhadala not the person. Wena ungasukela lo muntu
ungibhadaliselani lo muntu uyakwati uyemavesi solo yambusisa ukhumbula ngishumayelo takadzeni but nje umthetho uthi bhadala umthetho awukhumbuli ngishumayelo awunasibusiso it's the demand. God was not pleased by the sacrifices but umthetho bewuthi give a sacrifice for your sin until Jesus came. Kuya kwaJesu esiphambanweni uthi ngidele kutokwenza insando yakho baba. Naku lebe ukuthanda baba. Bewufuna ubona umuntu alalela wena. Bewufuna umuntu ubona umuntu alalela wena. Jesu yethu uthi babe ngikulalele from A to Z here am I. Ntobonakalisa kulalela wena. Lichubeka lithini? Wase uphindze uthi naku ngilapha ngite kwenta inthando yakho uchitha kwekuqala khona ate umisa kwesibili njengoba Jesu Kristu wenda intsambo yaNkulunkulu wanikela ngemtimba wakhe sesihlanjululwe kwabakanye kwenene sesihlanjululwe kwabakanye kwenela sesihlanjululwe kwabakanye igazi lemihlajelo yonke yabashuda Jesu kodwa kaKristu Yesu kona elaphala Hallelujah. Yes. 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 Yeah. Kanye kwenela. Kanye kwenela. Kanye kwenela. Lokho ungakalungiswa ngiJesu, kude lomunye lo yokulungisa. Lokho ungakalungiswa ingadi yaJesu, kude lenye le yokulungisa. Kude lenye le yokulungisa. Wanikelwa kanye kwenela. Jesu wavula indlela lensha ngengadi yakhe. Kube bekuthiwa ngiyashumayela, bengiyawushumayela kuleso sihloko. Jesus opened a new way by his blood. Oh, praise God. A new way of victory. Indlela lensha yekunqoba ngengadi yakhe. Indlela lensha yekuphumelela ngengadi yakhe. Indlela lensha yekuphila ngengadi yakhe. A new way. Indlela lensha.
ngicela sifikeni sisonzele ekugcineni ngekufunza Mateyu 16 verse 21 na Luke 9 verse 22. Kusukela lapho Jesu waqala wakhuluma ngalokusebaleni nebafundzi bakhe wathi, kufanele ngiye eJerusalema, ngiye uhlushwa tibonza telibandla, nebapristi labakhulu, nebafundzisi bemtsetfo. Ngitawubulawa, kodwa ngelilanga lesitsatfu ngiyawuvuswa. Ngitawuhlushwa, ngitawubulawa, kodwa ngitawuvuswa. Luke 9 verse 22. Waqhubeka wathi, indvodzana yemuntfu ifanele kuhlupheka kakhulu. Ilahlwe tibonza tenkholo, nebapristi labakhulu nebafundzisi bemtsetfo. Iyawubulawa, ivuswe ekufeni ngelilanga lesitsatfu. Amen. Iyafana nalendzaba. Makukhona lekuyawube kucithe konke lokuliciniso ngaJesu. Bekuyawuba ukuthi kungendeki lokulakusho la, kuvuka kulabafile. Kube Jesu akavukanga, bekuyawucitha yonke imimangaliso la yendile ukuthi yena uyindvodzana yaNkulunkulu. Bekuyawucitha tonke tifundziso latishito ukuthi yena uyindvodzana yaNkulunkulu. Bekuyawucitha onke emaciniso ukuthi kunekukholwa ngoNkulunkulu. Kube akavukanga. Ngoba la ukhuluma ngekuthi utawuhlushwa, utawudzelwa. But uthi indzaba ayipheleli lapho. Bangamgatsi ukuthi makahlupheka sesiphetho sakhe, makadzelwa sesiphetho sakhe. Neyakho indzaba mawungumntfwana kaNkulunkulu, kuhlupheka nekuhlushwa nekudzelwa akusiso nani sephetho sakho. It's never your end. That's not how your story ends. Uthi Jesu kuhlupheka, kudzelwa, kubulawa, kutakwendeka. But ningangigatsi lapho, angipheleli lapho. Angipheleli lapho. Uthi Jesu letintfo leti tingilungisela sikhatsi lesikhulu lesikazange sesadiwe ngumhlaba. Mafika Jesu esiphambanweni bamdzela bamkhafulela benta konke lokwa, ngiyamcabanga Jesu ukuthi wathi, I'm getting closer to the most important moment in my life. Ngisonzela ethubeni lelimcoka kakhulu empilweni yami. Mangabe ungumntfwana kaNkulunkulu, uvase umbintsheka lapha, uvase ubatse ngalapha, ushayisa ngala, ubokwati ukuthi the most glorious moment is about to explode in your life. About to explode. About to explode. So Jesu ke leliciniso leli bekumele lendeke ngoba bese bamgadze lapho. Bapostoli labamshiya Jesu, bafundze labamshiya Jesu, niyathi ukuthi emva kwekuvuka baba nemandla engakubalekeli kufa. Baba nemandla ekubhekana nekufa ngesikhathi babashaya kulesinye isikhathi babatalapha bathi binzani ngalendzaba, bathi asikwati kubinza ngalesikubonile nalesikuvile. Emandla ekuvuka kwaJesu kwanika abafundzi baJesu sibinzi sekufa babantwana baNkulunkulu. So kuvuka kwaJesu is not just an event ekuphileni kwebazalwane, but it is the power of the gospel. Kungemandla ethu kuvuka kwaJesu. Yes, kungemandla ethu. Emandla lamakhulu ngekukholwa kwethu awabonakali ngempumelelo. It's not through prosperity. Ngoba ngisho nabalala bangakholwa they are prosperous. So ngeke ukuthi kubuka kukholwa kwami I'm prospering, no. That does not display the power of the gospel. Futhi emandla elivangeli awabonakaliswa ngekuphiliswa kwebantfu
ngoba naSathane usethe displaya emandla akhe ekwehlisa ngisho umlilo ezulwini ngekusho kweliBhayibheli. So ema miracles akusiko lokukhombisa emandla elivangeli. Yebo angabonakala, but it is not the main thing. Ngoba nebasunguli bema religions lamanye bayadenda letinto letini. Bayasebenta ngemandi abo, bayasebenta kumbe ngematiya abo, bayasebenta ngalokwa kwabo ngemishanyelo yabo, bayasebenta ngema uyabona mo so ufuna kubale mina nawe phela bala mzalwane. Nawe ngilekelele ubale ngaphumi ngedwa ngibala tinto tebani. So banu bayasebenta ngetinto tabo, tiyabasebentela futhi. Tiyabasebentela. Tibasebentela ngendlela lengaze uze wethuke kuthi ha yebo nini. Kanti umuntu vele kuke kwendeke so. Umuntu uke asetshentwe ngalendlela. Vele kubuke ngathi kuyasebenta. So the miracles, the powers that we see awasiwo kakhulu labonakalisa ukuthi nembala uNkulunkulu. Ngoba nalokhu kungakholwa naSathane uyaba empowerisha abantu bakhe. Iyafakaza lengceku lenye ikhuluma ngemlomo wayo mawuyilalela ukuthi yake yahamba yethwasa yawuthatha lo mgwaqo loyo. Ngikhumbula kahle mayithi lokunye labamnika kona ke kuthi kutawubonakala isemandla inhloko yengulube mayifaka la pulpit noma inhloko yengulube noma ingulube yonke bathi ke yeah thank you. So bathi ke le mase ibola seyiphethuka letibungu utababona abantu batawucala abanyakade balandzelana uthi vele ngakubona ngosi bantu vele banyakada. Uyayiva lento ungazi uyofuna yakho ingulube nawe. Ungazi uyofuna yakho ingulube uyoyifaka le market ukuthi bantu batawunyathelana bantu batawukude. Futhi mangabe kumbe uyabona ukuthi uyashodelwa uyabona ukuthi nawe ungalakha lakho lisondo bese ufaka ingulube ngoba uyathi ukuthi la ibola khona things will happen bantu batawunyathelana. So lo mubi bazalwane utawutenda tinto but naku la kunenkinga khona lehluke ngako Jesu kubo bonke kuvuka kulabafile. Kuvuka kulabafile. Tingakhanzana la kunyakadeni kwebantu but tiyashiyana ekuvusweni kwalabafile. Bonke labanyakadise bantu, bonke labente imimangaliso bangakholwa ngeJesu bahleli bathulile emathuneni. Bamelela usuku lokwehlulela. Kodwa umzalwane lokholwa ngeJesu the least ngisho longavuli ngemthandazo enkonzweni, ngisho longathandaziswa makubusiswa kudla uhleli ngeke sokunene sikaNkulunkulu. Uthi Jesu sewedlulile kufeni. Lokholwa nguye nje. Sathane usagadzile uthi ya ngidakuthola nawe kufeni. Ngidakulingisa nabaya la betinhloko tetingulube. Ngidakulingisa ngidakuvalela nawe. Uthi Jesu lo muntu loyo sewedlulile. Kuthi wena ukamboni ngoba ngedlule naye ala kimi. Ngedlula naye. So emandla elivangeli ngiko kwaze kwabitwa nabaya abantu kwathiwa hey akagadwe lo Jesu bangaze bamebe bese kuthi uvukile ngoba lamanga ataba more dangerous than konke lasakwendile. Yo bahlala bagatsa bakhanza ukuthi sekuthi abantu labatohlole ethuneni li-end akasekho lo muntu uvukile ekufeni uyinko si onkamado zokhothama nezilimi zizofu zithu Jesu Kristu inkosi. Angiyephethe kanje kunetinto letingi-2
lekwadzinga ukuthi kutendeke ngoba lokho bekungazange sekube khona. Dino rating 2 betimcoka ukuthi tendeke kuze kutoba nebufakazi ukuthi vele kwendeke phapha. 1 kuzenzo 1 verse 3 kwadzingeka ukuthi Jesu sekavukile ahlale 40 days sekavukile. Mangabe ngeke usaphi sigebengu ukuthi ngubani lo lokuntshontshelako, kepha mangabe sesikuntshontshelele 40 wemalanga alandzelana, ubokwade ukuthi kusho ukuthi kungenteka khona lokhu wrong la kuwe. Mangabe ungeke usibone lesigebengu sikunike nje 40 wemalanga solo side, futhi sitha ngasikhathi sinye sifika nga1 emini, kuyawube nguwe longathandi ukusibona. Kumbe siphindze sibhale inote sithi nakusasa ngiyawubuya ngasona lesikhathi. Awu cha ngathi uthi ngawunani impela ungasibona. 40 wemalanga Jesu solo ahamba emkhathisini webantu athi ngibukeni vele ngivukile 40 wemalanga. Bathi labanye hayi ubonelo njengaye, waphindze wachamuka wathi ngivukile 40 days. Ngoba bekuyinto yokucala ngca ukuthi umuntu avuke kulabafile abonakala, tipoko betibonakala, kepha bekangikazi abonakale umuntu aphila emva kwekufa. Kwesibili, kwadzingeka kube nebantu labangu-500 labaletha bufakazi. Mawufunza kuDeuteronomy 19 verse 15, libhayibheli lithi, thank you, bufakazi bemuntu munye abukeneli kuthi kungaze kulahlwe ngabo umbe kwacala. Indzaba kufanele ibe nabofakazi lababili noma labathathu. Bese kuyakuba seKorinta bekucala 15 verse 16, ngobe nangabe labafile abavuswa kusho ukuthi naKristu akavuswanga. Mangabe labakholwa bangavuswa kusho ukuthi naKristu akavuswanga. Bese ke libhayibheli lingicetha tu malithi mavuka Jesu wabona abantu labang more than 500. Mangabe bufakazi ngelicala buqiniswa bofakazi labang-2, how much more kwasho incebo yami Nkosi yami senior reverend wale kithi ngala mankaya wathi how more, wathi how more. Insizwe endala ikhatha off konke lokunye lokubambelelayo. How more, how more bufakazi bebantu abangu-500. Ngilo uyachamuka mina ngimbonile Jesu, ngilo uyachamuka mina ngimbonile Jesu. Ngiyacabanga lijaji angeke lithi hayi buyani kusasa, lingavele lithi iphelile indzaba uvukile lo muntu. Ngeke abantu abangu-500 bacambe manga, ngoba lendzaba beyi-unique, bekuyinto yekucala yadzinga ukuthi nabofakazi babe banyenti labathi simbonile uyaphila. Ukukholwa kwethu akusilo lide bazalwane, ukukholwa kwethu kutenhlula tonke tinkolo. Asiketi kutawuchitha situnge ngala kuJesu, asiketi kutawufuna i-breakthrough ngala kuJesu. Sinesibindi sesedlulile kufele. Emadimona ngahlala gadze tidumbu tethu kahathe sahamba, ngoba uthi Jesu lokholwa nguye sewedlulile kufeni, sewusekuphileni lokungunaphakade. Yes, konke bekungachamuka, but it will never stop what God has done. La asikhulumi ngento losaya kuyo, sikhuluma ngento lesewedlulile kuyo. La lizulu likubona khona akunenzaba ukuthi wena utiva ukhona, nebantu akunenzaba ukuthi abakuboni khona, but lizulu lithi sesikubone kuphileni kwaphakathi.
ekufeni sewedlulile. Kuvuka kulabafile lithemba lalabangcwele. Impethu ingawudla lo mtimba kepha sesedlulile. Seyawube ibamba nesekusele. Mangabe konke lokunye kubonakala ngathi akulungi, yathi sekwalunga lokumgcoka kakhulu. Sewavuka kulabafile. You are alive forever and ever. Malibongwe ligama lenkosi. Ngicela sisukume sifike nekugcineni. Thank you, Jesus. Situ Jesu, Jesu. Oh yes. Sihlabelele one more time. Bese ngidoyo usho emagama ekutibongela enkosini. Babe longcwele naleli qiniso. I am alive. I am alive. I am alive. Yes. Oh yes, Jesus. I am alive forevermore. I am alive forevermore. I am alive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Ekuhambeni kwakho sonke sibusiso lesitholakala ngemandla esiphambano saJesu asibe ingcenye yakho. Sonke sibusiso lesita ngengadi yaJesu akube sibusiso sakho. Sonke sibusiso lesita ngekuvuswa kwaJesu kulabafile asibe seti kwakho. Nakuwe kube nekuvuka kwalokufile. Let us give him praise in this house. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen.